mutongoria wa bururi. Mendekithia maya ni magithiete na mbere na gutumura mawoni ngurani kuma kuri andu matiganite oro ndomwe na atongoria umuthi. Muikariri giti wa kiama kia UDA niwe Cleophas Malala akieherania miario ino na kiama giki na oro ndomwe na mutongoria wa bururi akiuga ati uyu ti murugamo wa kiama. Oho akiuga ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni agikorirwo akihita na akiuga ni agukorwo akigitira na gukinyaniria watho wa gatiba ya Kenya. Undu uyu ukioneka gwikirira mwatuka makiria utongoria-ini wa kiama kia UDA. As I expressed in the memorandum, I proposed several issues for the presidential term from 5 to 7 years. Ni mendekithia ma seneta wa nandi Samson cherargei na maria akorirwo agitemania mbere ya kamiti ya gibũrũri igie miario ya iguano gatagati ga thirikari na mwaho wa mung'ethaniro. Whereas the current constitution provides for 2-term presidential term limit comprising of 10 years, there is need to increase the two terms of 7 years each. Kuringana na cherargei, augite ati mendekithia make maumanite na imwe cia icibau na iria kamiti ino ya miario itanyite gukorwo makiaririria iguru ria gwetha kihonia kia ngahia na ngucanio o thutha wa ithurano bururi-ini. That we can be able to resolve in totality these deep-rooted challenges that affect not only the democratic space of our nation but also the development agenda. Ni miario iria itumurite mawoni ngurani kuma kuri atongoria hamwe na muigiriru muikariri giti wa kiama kia UDA Cleophas Malala akieherania mendekithia maya ma cherargei na kiama kia UDA hamwe na mutongoria wakio William Ruto. Kugerera ndumiriri irekereirio ni Malala augite ati ni matamburite na gutea mendekithia maya no akauga ati matironania murugamo wa kiama kana mutongoria wa William Ruto, akiongerera kuuga ati Ruto ni akorirwo akihita kugitira na gukinyaniria gatiba ya Kenya. No na kuri uguo cherargei ni onekete kwaga kugwagwa akiuga ati ni ehariirie kung'ethanira na aria maranyururia mendekithia make agithingata kamiti ino ya miario kwaga kunyegenyo muoroto-ini wayo. What I'm proposing it, and I'm willing to follow through. What I'm urging the National Dialogue Committee is not to be swayed by collective emotional blackmail by individuals, not to hear each and every opinion. Oho ni augite ati ndi kihoto kia o mukenya kuruta woni wake na makiria iguru ria miario ino akiuga ati we ndaragura guoya kuma kuri amunyururia. Oho akiongerera ati kiama kiri na njira ciakio cia kurekereria ndumiriri undu uria hihi wonekanite gwikira mutaratara wa ngucanio cia utongoria kiama-ini giki. That the party has stated its opposition and it is correct because I don't hold any position within the party. So the party has a way of communicating and I'm just bringing an opinion. And that is why I was saying let us not criminalize anybody's opinion. Kenya tu waendelee kutoa maoni, wazitishwe, sisi wengine hatununui uoga. Wale wanaongea wajue ya kwamba mimi sinunui uoga, bei ya uoga ilianguka kitambo sana. Eyo ni riboti igie ngucanio cia utongoria kiama-ini kia UDA. Na hihi ndikiuwe no murugamo waku ni uriku iguru na makiria ria miario ino ya seneta cherargei iguru ria kuongererwo kwa ihinda ria utungata kuri mutongoria wa bururi, na ukinyandikira ukinjire hihi weri urakirugamira mwena uriku kugerera nenda citu cia ukinyaniria wa Facebook ni @muthingi-tv ona ungikihũthĩra account yakwa ya Facebook @murugi job ni twikorwo tukiaraniria tugitigane na icio tukirongoria